kwamanje ngikhuluma kanje so mhlawumbe nginabantu abangafika 10 15 abaphethwe isifo sokuthwetshulwa xa ngikhuluma nabo. Uma kuhlanganisa unyaka nje kufanele kufa umuntu. Hayi. Abantu abanezithwalo bayabulalisa xa ungazange unanzelele ngokwelapheni kwakho. Akubulawa abantu kuthathwe imithunzi yakhona yawathwaliswa ngayo. Sinibingelele sinamukele ehlelweni lethu Echo Point TV The Call. Lo bingelelayo kuxwana mfana Mbatha ke ushanda indaba ezithu Sontshikazi umthiya ushota uMatinda sinqamsodidla madle banogatshoza igcololo umtithu wedakho udakhela ucathu bukele The Call ungakhohlwa ukulike kanje ukusubscribe ukucomment uyazi ukuthi kusibekaphi kodwa senicela ke babukeli bami abahle engibathandayo lapha emakhaya angiphathekile kahle neze eqinisweni ngiyacela ukuthi ukulike kwakho, ukucomment kwakho, ukusubscribe kwakho akuthathi ngisho isenti. Unsubscribe. Ngiyacela, chofoza insimbi lapha phansi. Ukwazi ukuthi i-channel uzokwazi ukuthi ifike nakabanye. Nase KZN, nase Cape Town, nase Limpopo, nase Eastern Cape, na overseas ihambe i-channel. Baningi abantu abadinga ukulapheka ngoba le channel ilethe ukulapheka, ilethe ukuthula, ilethe information, ilethe inkinga zabantu, ilethe indaba. So thumela i-channel ungabe selfish thumela chofoza phansi subscribe yanicela ama-subscribe mancane kodwa ama-like maningi ngiyazi nesithanda kodwa manje nesifeyila nge-subscribe siyanicela ihambe i-channel isabalala kulungile-ke kodwa sinawo amaningi ngiyanithanda nonke emakhaya ngeke nginishaye namhlanje-ke futhi angihambi ngedwa-ke niyazi ukuthi ngihlale ngigodlile nje amasotsha ami ngikatiwe namhlanje ngiphethe-ke umkhulu uhlabezulu ukwafika futhi lana kulokho okudlule kodwa-ke bafonile-ke bamdinga futhi bathi bacela abuye ngoba uwumuntu osebenze ngabantu kakhulu since ehambile la kodwa-ke ngizothatha iy'ntambo ukuthi-ke ngini-ke yena umkhulu ngimbingelele ngiphinde ngimamukele bese sichazele ukuthi kambe namhlanje yini le akathe nje akafisa ukuthi azoyisho ngoba abantu bemdinga futhi okwesibili umkhulu sekubingelela ohlelo lethu le Echo Point TV ngaba babukeli bethu bafisa ukwazi ukuthi namhlanje mkhulu usiphatheleni ngokubakhumbuza ukuthi ngikhuluma nobani namhlanje. Asithokozenini maqhawe namaqhawekazi. Yeah. Ngilibingelela ngomkhulu Mahlabezulu. Yeah. Insizwe edabuka kwalase kwelikamzilikazi. Engikukholwayo engicabanga ukuthi abanye bazobe sebengibona kwesibili kulolu hlelo. Ngibe ngithanda kakhulu kubabukele be-Echo Point TV. Kulolu hlelo bavula amadlebe belalele ukuthi sikhuluma ngani siphetheni ngokwezimpilo zabantu kakhulu phecelezi. Yeah. Sithi siyahamba sithi siyabheka sithola ukuthi impilo zabantu futhi xolani abantu balimele ngaphandle. Uma ngizoyibekisa kanjalo njengomuntu okowanyathela lana. Yeah. Sengiye ngahlangana nje ukuphuma kwami lapha sengiye ngahlangana nezinkinga ezihlukeneyo eziphethe abantu. Yeah. Ngumkhuhlani wokuthotshulwa kakhulu kwamadlozi nemimoya ehlambulukileyo abantu beyithwebula befuna ukuyisebenzisa kwabona abazinyanga nabaprofiti abantu esibabiza sithi kabahlambulukile. Yeah. Njengamanje ngizohleba ngalo uhlelo lwakhona ngoba ngendlela engidlule ngakhona lapha sengihlangane nabantu sebebaningi kakhulu abangifonelayo behleba ngodaba lokulinyazwa indaba yasemsamo ekupheceleze edlozini. Yeah. Njengoba ukuthi ngangivele ngihlebile kwasekuqaleni ngayo. Yeah. Pho ngizobuya ngigcizele ngigcwalisele futhi bakithi bantu basemzansi bantu nonke ma-African noma ukuphi komhlaba. Yeah. Sokukhohliswa ngomunye umuntu ethi ngizakwenzela ukuthi engazange akuhlolele. Yeah. Inhlolo ihamba phambili. Ikuza kwazi okwelapha umuntu. Yekani indaba yokuthi imali ifika nihlale ecansini niyatshela ogobela ukuthi nifunani. Ngangubekisile umbono ofana nalo ngiqwayisa umphakathi. Yebo. Kodwa ke sengathi ukuqwayisa kwami abanye bayakuzwa abanye abakuzwa.
ngoba kwamanje ngikhuluma kanje sengihlangane nabantu sebengilanda lapha ekhaya benohlupho losithwalo abahamba beloko bethwaliswa ngendlela ukuthi umuntu wakhona azange afika chayela amathumba wafika watshela ugobela ukuthi ufuna lokho mase ngimlandela ngihlola mina ene ngiyithole injalo lento manje isuka ibese ehleli kuye isijikubutha kuye isiyamhlukumeza isamlalisi ayisamhlalisi nasekhaya noma sunolutho awusakwazi nokuhlala nalelo lalo muzo wakhile owawuzitshela ukuthi uzaba muhle ngale ndlela wahamba wathatha ukufa lokho awusawungeni lawo magumbi usuphila ngokuhlala emalodge ngesilungu emalodge endaweni enkulu yeah usubalekela lokho kufa owahamba wakuthatha wena ufike watshela ugobela ukuthi ngifuna ukuthi nokuthi ngoba ngifuna ukuba umuntu kanje ngokusheshsha thina sihamba ngonyawo lwasedlozini nomthetho wasedlozini nenhlonipho yasedlozini kuyasilimaza yeah ngoba masoza kimi unaleso sifo kimi sokuza ngenza ngisebenza kanzima nawe butuxolana yeah cause izithiyo lezi abazifakwayo izithwalo abazifakwayo zinobungozi yeah ngoba zihleli phakathi egazini wasibethelelo egazini lomuntu isithwalo leso yeah ukuze wena ukwazi ukuthi usiyethule uzathatha isikhathi ngoba awukwazi ukumanage ukuthi usithole ukuthi unesithwalo ubusiyamwela ukuthi ngoba ngiyakwazi ukwelapha ngiyazi ukuthi senhletshelo ukuthi ngimelaphe njani lo muntu usuke esenobungozi kuwe wena melaphi nxa ungazange uhlole kahle amathambo akho what nangomoya yeah ngoba izithwalo uma usithwala bekunikeza sona isithwalo ngendlela esithi mase befikile sibahlola abanye babe bekelwe iminyaka ukuthi uzophila nalento iminyaka elikhulu uzophila nalento iminyaka emihlanu ngemva kweminyaka emihlanu impilo yakhe yahlukana nawe pho uma sesondela lesisondela leminyaka wayibalelwayo yeah lo muntu umuntu nguyeseqala ukudinga abantu abazomsiza ukuthi bamsuse leze zinto ngoba manje isikhathi sesifikile ukuthi adlule emhlabeni yeah usize kanjani umuntu onjalo ngoba uselokufa kuye nakuwe wena melaphi nxa ungananzelelanga wamthinta ngendlela lobu wiki bokuthi awuzange udle kahle la ukhulise khona uyafeka ngokomsebenzi wedloza zange ube ngumuntu okuthiwa wathwaswa waphelela wadla zonke izinto siyakukhahlela isithwalo salwana umuntu uqala ukufa yena esale selandela so leyo ngixwayisa kakhulu kubalaphi abahamba ngendlela eqondileyo ukuthi asihlole nini ngokuzikhandla ngoba phandle la sokungcolile sekugcwele izithwalo and then abantu asebephethe izithwalo sebesondelele iminyaka yokuthi bafa sebedinga thina esisizayo ukuthi sizobasiza sesiye sahamba sahlangana lohlupho olufana nalo since ngisuke lapha Buxolani yeah pho ngisagqugquzela kuleyo ndlela ukuthi balaphi bangempela asivule namehlo ukuthi abudlangile and then sobukhomba thina esilapha ngokwemvela emuva okwempilo yamuva okosiko lwamuva hayi into yamanje ukuthi mhlawumbeni senza ukuthi nxa ngubona njalo into esondela unikezo 100,000 anya ikudluza lento yeah osalo 100,000 esitsheni samakhehla hambile ngoba ngazi into engiyenzayo angizange ngithanda ukuthi nginanzelele ukuthi lento engiyenzayo inobungozi ngingananzelelanga ngizange ngisebenzise amathambo ngizange ngisebenziseni umoya yeah phongo kunjalo siyakubongela khona lokho ukuthi abantu bavula amehlo yeah kube sokuyavela indlela
isolution yokuthi abantu abanjalo benziwa kanjani ngoba thina sinje singakwazi ukuthi sincenge sibuze lapha nalapha kwabasiphetheyo ukuthi singangena kanjani kulolu hlelo sibasize kodwa ke kusuka kulobungozi asivule namehlo kulokho manje lana ke mkhulu Hlabedlule sebeyifakile ke ilwane bamthwalisa sebeyifakile ilwane manje nina wena mkhulu ngokwakho ngokukhethekile ungezukhulumela abanye ezinye inyanga uyakhona nokuyikhipha lezi ilwane lezi ithwalo lezi indaba yethwalo inzima Vokashanda iyabe seyithanda ukuthi uma soyithole njengoba senke ngahlangana nayo twice emsamo wami eyakuqala ngayincenga ngathi kusiyofika ukuthi la ngimgcaba khona kwa reporter kimi sengimenzile izinto ngamhlamba ngamfutha ngamenza yonke sokufanele ukuthi ngimgcabe kwa reporter kimi ukuthi cha awufuna wakwabo wegazi lakhe ebe nguyembeka leyo reza ngathi sengikhuluma naye lo gogo lo ukuthi akuvumi lapho ukuthi ngifake mina ireza ngesamsandla kuthiwa ngifuna wakini ozalwa naye egazini lakho ebe nguyenza umnikeza lezi zinto akusike akuqinise fakele umuthi njengoba sibuye ukukhumula lezi zinto wala wathi ebengathanda ukuthi ifamily yakhe isondelelana lezo zinto ibekwazi ukuthi ebe ngumuntu onjani sebenza kuphela mkhulu ngathi cha uzothatha unkosikazi wakho ubuye naye la ezokugcaba ngoba ngisafuna ukuphila ngisafuna ukuqhubeka ngomsebenzi wedlozi isithwalo lesesilapha mangakuthinta although noma ngazitshela ukuthi ngingakuthinta ngiqinile kodwa into ela izongishiya lami semphathekile wena sovukile endeni ukuguloza bo sokugula wena ube lokhu kugula uhlutsha ilezi nanakazana kuzehlela kimi ukuthi nginyanga kuyabe kungasasebenzi endeni nami yabe ngasathola ngiyabe ngasoza ngisamthola umuntu ozongikhumula ngoba uma ngikhumula kuyisala kimi kodwa khumula mina isala kuyi ekugcineni lo emehlo lo ukuthi ayikhumule iyambulalo uhlanga luqale kuphi luqalwe yimi ngithi ngiyelapha wena lo moya ukuthola kahle uyingozi awulungile kodwa awulungile and then wenziwa yithi izinyanga futhi sinikeza abantu ukungahlambuluki kwethu kwezinyanga ezingahlambulukile thina namanje noma bengabe ukuthi bakumamela uhlelo elwenziwa ingane yabo umzukulwana wabo wamafika mkhonto empandeni engikhula ngayo engikhulelekiyo sokungaba la lokho nje kodwa angixeke umuntu nokungahlambuluki ambona ukuthi kungaba khona enkundleni engikhulekiyo ngoba nginje ngikhuliswe ivika mkhonto ubaba ongizalayo livika mkhonto noma kungabe sokumthinta nzima ukuthi mhlawumbe ngibeke igama lakhe kodwa ngizelwe edlozini yiko ngiziqhenya ngithi ngizelwe nobaba wasedlozini ongikhulise wanikeza umthetho ngabakwazi ukuthi imfundiso ikhona noma nganginemfundiso engangiyithola kubazali bami ngabe ngathola esibili ephuma esandleni sikababa ondaba lakho wasedlozini nabafowethu engikhule nabo basedlozini bangixhasa bangikhulisa ngoba ubaba uma ngizala unginikeza abafowethu esikhulisana singabafowethu njengoba sizalwa sibanenge edlozini so ngiyakuthanda ukuthi endleleni ezifana nalezo mabengayethuki bengesabi bethi mhlawumbe umzukulu umfowethu useyasihlaza cha ikubavulela indlela izinto eziningi sesisebe into eziningi wathi uyabheka noma ungumuntu wedlozi ziyangena ku technology ukuze ukwaziwa nokwazi ukuphilisa abantu abavela endaweni ezekudeni liyazingelwa abantu abaphilisayo balizingela balitholi kodwa ungathola ithuba elifana nalelo
lokuthi uwazi ukuthi uphila njani ukuphi nendawo usiza njani abantu hayi ngokuphoxana nabantu hayi ngobugebengu baza kudinga bakuthole usiza abantu ngendlela yesinguni ehlambulukileyo yeah iqiniso lelo ngoba uma sembasiza abantu yabe ngabasizi ngilana ku TV bangilanda emsamo yep ngizobahlolela ngenhlupheko zabasebezizwile bengizwa ngikhuluma ngikhona la ngiphambi kwakho buxolane bangilanda ekhaya bangifonela ekhaya ekhaya balapha abantu bephile futhi balapha abantu bephile ngoba bakubonile bathola ngibalapha abantu bephile namanje sengelapha since ngiphume lapha sengelapha abantu abangefeka 6 asebekhipha icomment ukuthi hayi mkhulu sengiphumile kulomnyama obengikiwo yeah bayakubika abantu kabasabi abalamahloni futhi ukuthi bakutshela into esuyiyenzile kolwakho ucingo njengomlaphi hayi ukuthi bayisebekubeka ku TV yeah bayisebekubeka kolwakho ucingo esilonga umuntu sedlile kwamenzela ukuphila okunaphakade kwasedlozini kweqiniso okuphefumulayo yeah okweqiniso ngibona ukuthi kungaba inkinga yokuthi kusasa kuthiwe mhlawumbeni wavela ngale yes ngiyakwazi esikhathini esiningi ukuthi kunjalo pho isimo silokho esihamba siyatshintsha yes sitshintsha nje sitshintshwa nge-new generation esilokho esihamba sizala ilokho ihamba itshintsha ingena lama technology ayenza ukuthi nathi thina singayanga esikoleni asikhuphule futhi sihlale ezingeni lokuphila siphila ngayo ngoba ngiphila nginje ngiphila ngayo lento idlozi ngiphila ngalo okungangokuthi ngangasahlephulelanga abanye bekwazi ukuthi idlozi liyaphilisa umuntu uzohlala ecindezele kule ndawo enye elinde ukuthi mhlawumbe uzobona umuntu egogoda abakwazi ukuthi ubani ukuphi yobhodla nje kuze kushone ilanga akungeni umuntu kanti idlozi alifuni ube selfish lifuna usenza abantu ngoba mina ngisenza kanje njoba kunje so ngiyenza ngilolwazi lokuthi abaguli mabe siba banengi ngiyakwazi ukuthi singamavicam conto sisibanengi kungafona umuntu ethi useJoburg uxakekile kanje ngiyakwazi ukuthi ngilobabakazi eJoburg ngilo butwane eJoburg abantu abaseduzane gogo kumbe emkhulu ngicela uthatha uhambo lunje ungene endaweni kanje uzothola umuntu ofana nami olivicam conto ozokwenzela the way ngithilo yeah ngizomfonela akwemkele indlela yokuphila yeah akuthi yani mangenze nje nyabe sengithe mhlawumbe ngivalela ezinye izizukulwana zamavicam conto ngiyahlephulela ulwazi lokuthi kungaphila kuphi engafika kuphi even idlozi uyaphahla siyawazi ukuthi kunje so sihleli lapha emalightini wona la zikhona izinyoka ezingajabuliyo ezithi kathi usenzani kodwa nxa ubabikelile ngenhlelo sezikhona kumpilo sesiyiphila manje balele bayezwa batsheliwe yiko bazathanda ukuthi bangikhulule ngizofika phambi kwakho yeah ngifakaze le umhlaba wonke inhlupho esengihambe ngahlangana nazo ekuguleni kwabantu since ngiphume lapha ngangisathi mhlawumbeni ngingakafiki lapha ngithi hawu ngiwelwa izilingo wayimvelelwa umuntu kanje mfikelwa umuntu kanje ngemvi hawu kunjalo phela baningi kwamanje ngikhuluma kanje so mhlawumbe nginabantu abangafika 10 15 abaphethwe isifo sokuthwetshulwa xa ngikhuluma nabo emoyeni bebuya bezofika lapha bethola ukuthi kunjalo impela umuntu wayethwetshulela idlozi wabuya wafaka ubukhunkuli ngedlozi elithakatayo bamgaxela lona bahluthula lelane liphila bamgaxele elidlikazi ukuthi ngonyaka kulomdeni kudliwa igazi kufa umuntu uma kuhlanganiswa unyaka nje kufanele kufa umuntu hayi ndaba ngaka kungenxa yani yokuthanda impilo efast esheshayo ngesintu isibaqedisile
abantwana bedlozi abantwana bakaNkuluNkulu befela nje ukuphila mnandi kanti waunganeliseki ukuthi ulungise into ezisegazini lakho zenhlanhla yakho than ukuthi uhambe uyethwala uzoshiyela ingane zakho ukuhlupheka ngemva kwalokho mase ukuhlukumeza suzaqala ukugijima ufunana nabantu abazokusiza kanti uthola ubugebengu abalali abantu ebusuku labantu abathwana abalali ebusuku kune message engilale ngiyilalele namhlanje njengoba nje benginayo omunye wakhona izolo labantu banezibhoko eziphila nabo esemzimbeni wakhe siyakhuluma naye simtshela ukuthi simhlebele noma ehleli la kuwe emsamo ecansini isibhoko siyabe siloko sikhuluma naye yes thina njengokuthi uyabe sengimbona ukuthi lo muntu unento ahamba naye ehleli ngeseceleni ekuyena ngivele ngithathe nami ezami izwatsho umfeze ngithe ngiyamfeza lwana umuntu savela saqhuma lesasibhoko sajamba sabuya kuyena hawu isemsamo lezo sikhathi sifuna ukumbulala phoko komajikijela lapha akwenziwa lokho ngeke kuze nobukhonkoli obuzafuna ukuthi bizokubulalela lapho engikhona mina sokuliphutha ngoba amandla nawo namandla enginawo awalingani nginawo amandla ukuthi ngikhwaze lo moya uphuma ukushiya uyokulinda ngaphandle ngikwenzile lokho kodwa ngendlela engilale sengithola imessage yakhona ebusuku sebengihlebela zona izibhoko zakhe uyahamba kathandi emhlabeni awu angifuna ukufihla lokho ngiyakufakaza ku TV uyohamba emhlabeni lokho ngoba ziyafonga ziyagomela ezibhoko lezi zizayiphuma azindawo ayikho into nje engenziwa ngoba zona zathakwa zihleli enasiso sodwa ibhoko lezo zintathu ehleli kuyena kunomzukulwana nogogo nomkhulu abantu ababe sifa ngokuthwetshulwa kuloyo muntu futhi bathatha bengamathunzi bagaxelwa kuyena wenzani wayithwala vete kahle wayithwala lo muntu sithola ngebhoko wathatha abantu bathwebula abantu kwakubulawa abantu kuthathwa imithunzi yakhona yawathwaliswa ngayo yizo lezi pho eziphuma angithi nguye babulali ethuma abantu ukuthi bayibulala ufuna lokhu kwabo ahambe buya lo muntu nje ufuna lokhu ngabe family kunjalo sebehlangene bobathathu sethwala ngabo sebephila kuyena sokunzima manje bamkalele leminyaka ukubonile siyakudischarge njalo ngoba ayikho into engayenza ngokulapha umuntu onjalo qiniso ilelelo iziyabuya la ngaphandle ziyabuya ngoba ngisho kanjalo ngizama ukuthi abantu abalapha ngokwemvelo ngokweqiniso silimuke nini abantu abanezithwalo bayabulalisa nxa ungazange unanzelele ngokwelapheni kwakho ngamthinti ngereza sungamgeza umfutho umenzeni umfuthe umpeyide wenzeke lokho kwenziwayo kwasemandulo kodwa ngoreza yahamba manje ke lapha ke mkhulu uke wathinta indaba ukuthi lapha abantu odibane nabo kakhulu ngoba ulokubelo kubefona abantu befuna usizo yebo ke ngathi uke wathinta indaba ukuthi kuthwetshule kakhulu imsamo abantu bashethulele emadlozi so futhi ukuthi nje ukuthi uyihlaziya nje lapho nje ukuthi uyendlala kancane ukuthi asikhizi kahle kahle mase kuthwetshule idlozi kusuke sekukanjani kwenziwa kanjani lithwetshulwa kanjani idlozi uphila kanjani umuntu othwetshulwe idlozi uba yini Butxolani ngithokozise abantu abadala indaba yasomsamo inzima pheceleze ukuthwetshulweni kwamadlozi lemimoya le ezithunywa inzima kakhulu ngani ngoba umuntu usuke ezekini ezolungisa indaba yomsamo wakwabo
ngokungahlambuluki kwami mina ngide ngimhlola lwana umuntu ngabona ukuthi idlozi alalo ngabona ukuthi idlozi alalo linamandla isithunywa laso sinamandla ngibese ngisiba nomona mina engimelaphayo o engimphakamisayo okay sengimdlela umona lo muntu siyaqala okumthwebulela la idlozi ngifuna ukuthi lizohlala kumina ngisebenze ngalo lesithunywa sakhe yena ngumlaphe ngicede ngiyombeka kibi idlozi lizogcina ukukhwaza lelo langa ifika kibo mhlawumbe phuma ngidonsa into zami ngihamba nasho ngimthwebulela ngithi yebo lo muntu usezophila kanzima into yokuqala uyophila kanzima omakhelwane nezihlobo nabubani kuphe esigabeni bakwazi ukuthi kunenyanga elethiwe lapha yeah sebeyaqala ukugijima bethi bezofika kuwe kumnyama bona lutho nyama sucela awusaboni lutho nawe usuyabona ukuthi manje ukubeni ngani senkundleni mhlawumbe kade kungcono sengifikile ekhaya sengenzile yonke umsebenzi sokusiba mnyama west yeah nampa abantu sebehleli phambi kwakho sebefuna usizo abantu bafuna usizo phela bafuna usizo phela abantu yikho lapho zaqala khona ubone ukuthi ubugebenga baba khona phakathi kwedlozi wayimbe ngihlola nisemsamo kababa yebo sengikhululiwe angisakwazi ukuzohlola kwenzakalani into esifanele ukuthi ilandelele ngoba abanye sebeyilandelela ngezindlela ezirong futhi uthola ukuthi umuntu uselanda another sigebengu senyanga futhi ethi ngicela umphakamise ngadla ngaqeda kodwa ngibona ukuthi ngicela umphakamise lo muntu ngendlela athi cheka ngakhona ukuthi uyaphakamisa akasaphakamisa sethwalisa usiyathwalisa yebo sokuthwalisa kuyenzeka vele ngoba indlela sekuthwalisa ngayo nayo sedonsa umoya wezizwe athi lethi imali engaka ngilungisele qede donsa umoya wezizwe bekugaxela usunenkinga ezimbili osunazo moya wezizwe umoya onjani loyo ukhona umoya wezizwe abawuthenga abantu bezokugaxela siyawazi thina siyamazi lo muntu osebenza ngomoya wezizwe umoya ongcolile umoya ongcolile ohamba othengwayo kwabanye abantu bawukhokhela impela emehlweni nokubona nokuhlahlula umuntu wakhona abize namagama abantu angifihli lokho kufanele bekwazi ukuthi vele liyenza njalo kube ngathi isangoma nje kanti umuntu uthenga umoya ukusebenza njengamanje sengakutshela ukuthi kona wena izolo uthophuma lapha wenzeni utholalulela udleni kwakho uqeda ukudla wenzani wasulala iziyakhala la umoya wezizwe baphila ngawo abantu abaningi kakhulu abathandazeli pho nxa uye wangena esimene esifana lalesi esikisho susithi uyaphakanyiswa ngumuntu ongahlambulukanga akugaxele wona usungumthakathi uyathakatha okay lo moya uzojizwa abantu abathakathayo ufana lokuthi ukuthakatha vele wavele uzosebenza ngokungcola nje uzosebenza ngokungcola nje ayikho inhlambululo ozayenze emntwini onjalo uthi uze kimi nginjalo nalo moya ngizakuhlahla ukuthi ujabule kodwa sekufanele ukuthi ngisebenze apha amandla akhona ngifanele ukuthi ngisebenze ngoba ngisebenzisa into engaseyakwethu awekho dololo ngithatha ipocket ufake ngithatha izicecedo zakho ngifake epocketini yami mhlawumbe uyajika ukukhuluma nami ngisayingena indaba yakho yindlela yokwelapha yona le cha yazi mawusakhuluma mkhulu kancane nje mkhulu ngingene emlonyeni mawusakhuluma ngalomoya wezizwe ngifikelwa isithombe ngake ngahlola ekudala cishe 2014 ngake ngahlola komunye ubhuti thokoza naye kodwa wangagqizile nje kakhulu njalo banjalo cha singene ngahamba nomfowethu singene kuleli lesigodlo sakhe lesi hayi
kugcwele igubhu yabona lezi igubhu zokutshwala lezi manje ngathi amagula hayi into endala lena mhlawumbe ukuthi yengakasetshenziswa kakhulu kanje ayifica ziningi lezi igubhu cha kusho ukuthi mangena mkhulu asho athi cha umuntu ozohlola nawo angikhombe hayi nebala ngivume ukuthi cha impela ngizohlola ngiphelezela la ngomfowethu wayesethi ke angazi ufuna ngiphume noma uzosala wedwa la ngithi mina hayibo uphume yapha phela ngizohlola la ngoba phela wena kumele ngihlola ngithi mama uphume yapha athi hayi angeze ukuhlola mina into ezokuhlola nathi akhombele kulegula leli hey ngithi cha hayi ungaphumi ukuze uzongichazela kodwa ngifuna ukubona kwezala la iwahlala phansi omkhulu oyisethi ngisho igama nesibongo ke ngiphephethe la yila selikhipha indaba zami egula kune voice ephuma la phakathi eguleni and their voice kwakuumuntu wesimame kwakuugogo loyana ngoba usemdala ethi hey mntanami emsukulu kunje manje ngiyalunguza kulesigubhu ngize ngisithi ngithi mhlawumbe ufaka ifoni uyabona cha kukhuluma nje izwi nje ayizwa ke into engikhulumayo manje ngiyibona le nkulumo ikhuluma umkhulu ukuthi ngathi iyalinka nalento eyenzeka lapha kunjalo qhawe njengoba uthi wabona emaningi lawa magula kunomunye wafakwa la kunomunye wafakwa la hamba zithwetshulwa zifaka zonke na uzofuna lo moya wena ufika uphiwe lelo gula nawe mawe uthenga ufika uphiwe lelo gula nawe uhambe nalo endlini yakho utshela imilayo lokuthi lisebenzisa njani uliphahlela njani ukuze kukhulume lento engaphakathi umoya lo yiwo sibubiza sithi umoya wezizwe khuluma kanjani ulutho phakathi kwegula kungasiwo profita kungaso shayithambo yenzeka kanjani kodwa uthi uyinyaka yenzeka kanjani isintu sakho uphileso hayi ukhona ngaphinda abuye futhi ezoyibona imhlolo efana nale guleni lelo ngawuphilile kahle usazi ukuthi ubulandana ufunani hayi futhi nje nami ngizange ngibuyele ngabaleka nje ngamshiya nalo mali yakhe leyokuhlola ngoba ngibona ukuthi hayi ngathi kwezuka imagic phela le magic leyo ngesilungu umlingo lwasiyazi imilingo impela thina sazi ukuthi ushaya amathambo yebo ungitshela indaba zami shaya amathambo kumbe ucele echobeni ushaya njengakithi thina sidla ngechoba yebo kakhulu namathambo hawo iphuma zonke indaba kahle iphuma zonke liyangihlebela ichoba lami ngendlela engafundiswa ngakhona ukuthi ichoba likuhlebela njani umuntu usephembi kwakho liyangihlebela uma lingahlebanga kahle ngalizusanga nyawa doba amathambo ngiwabeke ahlebe nako ngendlela engikhuliswe ngayo from kudala ngisazi ukuthi umthetho edlozi uvele uma kuthiwa umuntu uyahlolelwa ngechoba kumbe amathambo la engikhule khona njoba manje nginje ngakuthola futhi nakhona kunjalo sidla ngechoba thina sidla ngechoba manje umkhulu uyazi ngifuna sigine lapha kunomuntu ozothi yazi mina hayi ngiqashile ngihlala emqashweni manje ngiyafisa ukusebenzisa izinto zesintu kodwa manje ngokuba omastand abafana yebo cha ngimamela mastand abafana mkhulu khona umastand okwazi ukunderstanda isimo somuntu ubizo noma osebenzisa amakhubalo yebo cha kunomastand ongafuni ngisho ukushunqa impepho emzini wakhe yebo cha ulekeleleka kanjani umuntu okanjalo ekutheni akwazi ukuthi aqhubeka asebenzise iprocess ekuleyo ndawo ngifuna nje mhlawumbe ukuthola ukuthi uyakhona nokuthi umthathe umgcine ngakuwe mhlawumbe umgeze ngakuwe ngebhavu umshunqise khona ngakuwe esigodleni sakho mhlawumbe ehambe seyiright noma ehlala iviki into ekanjalo ngifuna kuqhame ecace nomkhulu ukuthi mhlawumbe lo mbuzo lo engibuza mhlawumbe ungalekelela nomuntu ohlala kude ake ngithi nje umuntu ohlala ko Cape Town ufuna uzomlapha mhlawumbe uzoswela indawo yokulala mhlawumbe uzobuka ukuthi hey kukude eJozi ngeke ngikwazi ukuthi ngizokhendla ngizophinde ngibuye emuva so
kulekele lo mbuzo uxamalazile umbaxambili ngumamela and then ngiyamumamelisise kwazo fika lapha engizwa ukuthi nguphendula linaso ke angabe kusayimosha ngifaka amazambane mkhulu hlalo dabeni kunjalo impela bakhona abantu ababiza besekudeni ngocingo belifuna usizo kuleyo ndawo njengomelaphi uyamemukela umuntu asuke mina kimkhululekile khona lapha engalala ngifihle khona ulungisa into zakho zena lezo nsuku ziphelele uyele emuva ngesimo phecelezi ngendawo ohlala kiyo engakuvumeleyo ngiyakwazi ukuthi ngikusebenze ukwami okay angithi uzosetshenzwa wena awuzohlala kwami uhamba ngendlela yomsebenzi ohamba ngayo qeda umsebenzi wakho uyaziphindelela kwakho ngoba ukwazi ukuthi izinto zakho zesintu ungazenzela kulolo thango ngoba umastendi abanye abafuni vele kunjalo afuna ukuyizwa intuthu nje ishunqa nje intuthwana kunjalo phela kodwa phecelezi yena ekhoneni uyazenza unezinanakazana zakazifuyileyo ukuthi maziza le ntuthu zizomhlukumeza ugcina njani abantu abanga phakathi kothango lwethu okay yena lo mastendi uyena naye ungomunye wabagadli babaqashi yebo thola ukuthi izinto ugadlile abaqashi thola ukuthi umqhashi sehlale kumastendi more than 20 years noma kunani kuvelani akazwa ubuhlungu ukuthi engaphuma efune enye indawo bushiwe la cindezeliwe ikhonkwane zalapho yiko engafuni lo muntu ukuthi kube nomuntu oshunqisayo phakathi komuzi wakhe uzobulala lesi sikhonkwane esinyatheleni nokuthi ningayindawo nempilo yenu uma uthi uyibheka ayicaci nje ukuthi yaya noma iyabuya usebenza uhlale 20 years usebenza kona lapho kodwa namanje lokho sahuzulo siphila nzima usakho kodwa kuye ucela u2 ukugcwalisela ukuthi uthenge labantwana isinkwa ake sicacise mkhulu ke sixelise ke sivule ngoba vele sesiyiqalile akusekumhlehlele emuva wonke umuntu unelungelo eSouth Africa lokukhuluma thokoza cha noma kufika amaphoyisa ezokubopha ekuthatha endlini ungumsolwa athi unelungelo lokukhuluma kodwa uzokhuluma phambili thokoza nathi sinelungelo lokukhuluma noma yini akekho ozositshela mkhulu kahle omastendi bayaganga nabo ikakhulukazi ngabaqashi kakhulu akakhulu lokho ngiyafakaza hayi kancane hey madoda abaqathi bayalimala abanengi ngabo mastendi umastendi abanengi abahlambulukanga noma ungathi uyaqatsha emzini wakho uqhatsha umuzi wakhe wonke nehlala samwe kumasababa uyazi yena ukuthi ethangweni lolo qhatsha khona wona kuzaba lohlupho luzahlala luhluphana nawe walichiya lufakile yena oluqondane naye wathi omunye umama uma ungena lapho uzokutshela lemithetho ukuthi uma ungena lapha baba angifuni umuntu ozosebenzisa isintu kumbe ozoletha abaprofit la emzini wami wena la uzodinga indawo yokuhlala awenzi zonke lezo zinto kwami umuzi pho ngenxa ukuthi uhluphekile wena uzoyithola indawo ungena uhlale pho uhlupho ngalusiya phambili lokho liqhubeka lusiya phambili uzowenza kanjani ngoba watshelwa ukuthi ungashunqisi la ungachisi intuthu la yiko lapho ufanele ukuthi nxa inkinga zikuvelela ungathola umuntu ozokusiza nxa le ndawo ukuthi ekusondeze kuye ekusebeze ubusuzibuyelele emzini ngamastendi kodwa ngeke lisazwana ngoba uzafika uyibone imfihlo yakhe ngoba suhlanjululiwe umuntu usiyaphuma uphuma kwakho lo muzi ushithi uzothatha isikhathi eside njengoba uzokwazi ungena wena maybe kade usulabo 6 to 7 inyanga ezisikhombisa kumbe izinyanga ezishiya ngalombili ungela muntu kwaphuma wena kusezoqeda maybe iminyaka emibili so yikho begadla imizi yabo ukuthi ungangena kube nzima ukuphuma noma ngabe sekushika kanjani noma ngabe sokushika lokhu uthenje lokhu uqiniselile lokhu uqiniselile uzibona ngathi hayi nguye yedwa umuntu ongcono lo ekuhlaliseni abantu cha ngake ngaqasha kwelinye ijaleti khona la ngihlala khona uyaphuma kuntombazana ukusho ukuthi kunengane encane ifunda nje isikole
Sengiyambuza ke mina uthi uvele ke ngokujwayelana. Mina ngumuntu wabantu ke ngoba sebenza ngabantu. Yebo cha. Manje njengoba usuphuma nje usihamba kanjena phela hawu sibekusemnandi sisonke uphumelani na? Uthi unenkinga ekhona kuleli charity. And inkulu ukuthi abanye abakayiboni kodwa mina sekuhambe kwafika isikhathi sokuthi ngiyibelieve. Ngithi mina inkinga yani. Wathi izingane ziyakhala njalo ekseni. Zithi kunezinto ezibonayo. Noma ziyeshawa ngale enye yahlangana nekhehla lomlungu kusho ukuthi kwakuyisipokwe. Isipokwe. Yakhala ingane yamemeza mayifika mase siyobheka asiboni lutho. Lento ilokho yenzeka game egaba nje iningi ingane njalo makuseni ziyavuka ziyakhala zithi kunezinto ezibonayo. Thokoza cha. Wathi uyathutha phuma hamba. Manje siselapho nje kulento mastende hayi baganga sibali. Hayi amastendi baganga bafuyile emkhulu. Noma bangasikwatela ukuthi noma bangasikwatela bethi siyabahlambalaza abafuyile amastendi abanengi. Bambalo amastendi abahlambulukileyo. Nawe uyabuzizwela ukuthi ngihlele ekhaya lihlambulukileyo kulolu thango uhlambulukileyo. Imize emanengi ungamangala umuntu ehlala inyanga eyodwa siyaphuma ufuna enye indawo. Lolo thango kaThayisani lalo. Nemkhube phakathi. Kulomhlalo ogangayo kungasomastendi futhi. Ngoba nabahlali nabo bayaganga emzini yabantu. Beshane bebodwa nabahlali. Siqashile sonke lapho. Sengiyakudlela umona. Hamba nami yabe yangigadlile mbenzo ukugahla wena. Eza kungani sithini? Kodwa kuyini kubulima bona ukuthi ungathakatha umuntu ongamazi. Ngisuke enquthu usuka kaMhlabelingana usuka eLimpopo usuka eVenda usuka Eastern Cape. Asazani sihlangene angazi ngisho kini kodwa uzongishaya ungishayele ukuthi nje uyangibona nje. Ukuthi ngiyakubona nje then mawungena egedini esingena sonke sivele emsebenzini kumbe sivela lapha esibuya khona wena uhlezi ungena uphethe uplastic. Ingakho Uhlezi uphethe uplastic noma ngazi ukuthi uplastic lo wani uzoloku ngihlukumeza ngaphakathi ngoba sengihlele ngigada impilo yami segadane nawe. Ukuthi wena uphila impilo yami siyangisinda manje maso kunjalo ngoba sengilandelela wena. Ingakho mkhulu kumele kuvele kuqhume nje request kuphela ungene kwi-app nje ubiza ukudla. Yebo. Isikutha singene ebusuku. Singene ebusuku. Abengaboni sebevalile ama lights. Ngoba ungaloko ungena lo plastic lo KFC labo plastic lama burger lo hungry burger labaya. Uzothwala nzima ngoba awukoduka. Othwala imthwalo. Ngoba bazobonisa imanga. Manje abamkhulu kufuna ukudla imali yami. Yenhliziyo embi nomona. Umona kahle. Anikwazi ukulapha umona omkhulu ngoba siyanicela ake. Umona wehlula sawuthola khona kwasendulo. Umona ucontrolwa umuntu ophila kuyena. Yazi likhambi lomona ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga kuthiwe sekunenyanga ukhokhovula okwazi ukulapha umona. Singashawula yini impela khona ngoba usuke esweni. Yebo. Usuke esweni. Uyabona nje unless usenehlo uyohlala unawo umona ngeke ukuthi wena unawo. Pho ngeke size sikwazi ukubhoboza amehlo. Ngoba amehlo uyawabonayo akwenza ukuthi ubegcina sokuqubuka inhliziyo ibe sikuphakela okungahlambulukanga ukuthi mangimlimaze o mangimenze so. Ubona amehlo. Singcono isikwele. Funeka ikhambi bantu abadala lokuqeda umona la emehlweni ngoba amehlo yiwasenza ukuthi sibe kwazi ukuthi kulomona ngoba ngibonile. Lisuke libukihlo ngehlo lesinxele lokuba nenzono. Hawu. Eish kanjalo nje. Ungcono lo mono yazi mkhulu ukuthi ngiyafisa ukuthi ngibe into ethile kusasa. Hayi umono ukuthi ngoba uthenga ibhlokwe sengigijima nami ngiyolithenga uthenga isicathulo sengigijima ngiyosithenga. Cha lo mono ukuthi mina ube nomona ngawe yourself ukuthi ngeke angivumi mina nami ngiyoze ngifike lapha. Yabona babukeli be Eco Point. Into okuthiwa ngimona bali uzifundisa ukuzicontrola wena. Yebo. Ngoba ayisinto ngaphela noma yinini noma singithi siyalithola ikhambi umona ikuphile ebantwini. Mawuqeda ufuna ukuqeda umona ngakubona ugqokile omhle. Ufaka ilamba yakho. Jacket yakho enhle. Yabo 17K.
instead ukuthi ngikuzwe ebuhlungu ngenxa ukuthi ngilomona umona wami kangisondele kuwo ngizobuza ukuthi wahlanganisa kanjani ukuze uzuyithenge yebo ungihlebele yebo hayi ukuthi ngikudlele umona kuze kufike ukuthini angingigudluze ngithole lento yomona osuphindwe kabili ukuthi lo muntu usungambulala ngoba umbone ephethe iglass lamanzi amhlophe sokuzonke umbone ephethe isiphuzo sokuzonke wena usithola kanye ngenyanga yeah mhlawumbe awukwazanga ukulungisa into zakini zasemsamo yeah mhlawumbe awukwazanga ukuthi uhloniphe abantu bakini phela ukuhlonipha inhlonipho le iyalifaka ithunzi lokuhlupheka kuwe ngoba azange ubahlonipha abazali bakho azange umhloniphe omunye umuntu azange umthande omunye umuntu ngoba wena vele awuzithandi so uzaphila impilo so khona lapha kuba lesifo sokuthi umona uzogcina ukukhokhobalisa ugcina uyofuhlupheka ngenxa yomona ngoba awukho umuntu omfisela noma yini